Muswati ukwatege yangu musata olekire kiringi tata itekwaga tenge iwo siarisi kumukungu anyo mere oro mwana wachite umwana uchite kubingera ahana inye tukarosigi Kiswahili no mugako yibona ibakoroka isemo takataba ne inte kitagakora oto mungu tamana ngi Kiswahili kitagakora atoko na mugako ituliketere giramo ngabona ngake minute yani mukungu myo morapo anje ngamtenje kana kitaiga baba yani anje nakarta kinarwete pasai na watu korara ko sida teyo ngamtei bana inora nyumbata yo ramukora sawa ane ngachikolengere ri ankara kuna sida kateri abana inju bana kabaira chukuni kababike rumu ijabage ere ngamube ko no magene ngamtera no magene juri bumyaru okabatigere chukuni nkabatigere ru matebana ine mwali konseri ine ri style mo konseri mwali gutigari ningi ndangire abo ibuli bane baiji togambe toyunganaki iyo inje mungu atanga iyo inje nateba timimi akamnyandenge nje no munjane wanjali awachali dochi bwerire bona lene kante abana igora bona lusi bintu byane njenyene nyombe ituli konyetacha kanya custom kama tiyane kwanda siku nyuma ya kaleta changa bitiri sakaraini wakati tevi ngato kana nje na tata moke nyikasi tukana abantu batanga kiese na bwate nkabalini tokagenda togo ikora bagatukanya watebanga moko genda muti moche tale mocha tutubanga tale mocha tobatevi nengi kurori baka bantale mocha ndanya bitu mananga ninji basi nkagenda musiaba naone sitowikia musakiro kumina kumoko kombo ayose muka muri sabu ngamatevi ngiyukire petrol ngamatevi prani mbwate boroma tinyo noroche nyombe linje nyagachita nyombe lito chando lyo kanya wetanto chando awetana nasiko musajire kitaka to mukungu bona ataki kunangalia hata nkoro yani ndiye tingi bintu bya nasipintigete gali rasa manda choma akante wadi saiti ena saiti nyang kuji bajigoji ntaite kwenda na libaso ile nyumba kera paisa moja saa 3 nyumba bali hande bana mpurani chuwa ne aranta kitiko sama ngi wono chike chuwa sama nimba te kibiti we kama ate gali unyangechi imiteniro le milinkam nero ntaburu milinkam nyende sibe yiga mbeke petroli abutana kile kana nyega iri ne getekiri kibiti mbeke teme inkonye gali rubuke isiare inkwenda litanga ndara siara ge itokweta mana kurupo umure awana manabo anande nkutokuyibali ikere na tetengo itamara kigite ko minyakera anda mama yende sina ingi wono okora situga basi njenga genda lyoka na ukwanire mwanchumo lire nka TV ko Rwanda onsi asotogire tikoro rero twatagire gutaga iga asomo cyo kijauri gotoka imeyamenya ward ase constituency ya Borabu imeyanyamira county twachirega iga tonyore inspirational story yo mungino yomo onyometu bona iga nkare ya yengera kini ase bona iga obere single mother for 22 good years omongino yo iga gotweresa nga iga ase nyomo ya iga eterete amakongu amange mono na I'm happy that iga tokore story ekero asobogi mobo tomenyete bona iga gose asense ya Kenya single mothers by the babere bakwendera ko increase day by day tinyomo ekibwate emetando emenge sana twachire atwere so mugano oyo very touching actually can you imagine nga omongino yo ekera nyore omugako nabwato musubati ndego sempango wakanda nategete ko moleta nka gose moleta mbaka nka ase nyomba omongino yaga atite ero monyene agakore gas akore bibarua ao akabeka chibesamo akagacha enka yae omugako yoye oyebona iga batigarete nera se myaka 22 yaerire bona iga akaja to musubati onde ase nyomba ye omongino rero to gwikarantanera tutebye story iga nyengerete mbaka kubasambira nyomba akagenda akagora mbaka petrol mwancho moligeria akagora petrol akajata mbaka ase nyomba yae atete ko bakora bonse abasambe kagera ngaroche nga ebinte byonse byabere gako work for all these years cannot go in vain
Nĩ story interesting sana na ndege tukiagira ngajaro twatara gucaga iga asomo kio kijauri iga koneria matunda ga iga ruguru muna moroche ga iga ase kijauri stage mono abantu maite muna omongina wa matunda ga iga kijauri stage no akonegi amatunda akwenda kwegendereria na abana bae obeira ere bweka senga ki yonspi ende nga atebete bonega are single and comfortable. The only thing that rero twacha gukora ga iga nkiringa tomanye nga this woman what happened enyuma yanga kiari nga kia igete kamuneka ekra agolete petroli na igete ko basamba usina change the mind na inda bana banga kibagenda to kabone ko mujye she's a woman who is comfortable na inda single mother chire on the rise bona iga asense ya Kenya teto kwana mange kiagera no ale iga atorese story yae koru ali anyometu koru marriage life yae baka single mother nga ke transition yari na yaro to motivate no nyeba jitongirete story turorenga abantu abange bare singo gosa abande barasinyomo bacandegete bakumetinga nga ingochia inkoruga igatenyome nisaba ibiro mogako gose nisaba ibiro monginoye abana bangenga kibagocha gukora ikina kiegento taite to inimishe abantu baito ba Inka TV tomanyenga story ya omongina wa matunda naye urigireti Inka TV bonega na bebo inspire omanyenga kioko genderi obogima kura eweka gosenga ki single motherhood abangina nga kibachandege tangana gosa abangina bare comfortable na single motherhood negento kere rice gosenegento toko igutu asa abantu bande getarato ikirantu abanyene. Karibu sana mwancho mulio Inka TV na ikirega igaso mungina wa matunda ikaranste no ga iga lero no twanyora ga riba karibu ma twachire sabari entambe kuru muchi bosonga lakini ntwale konyara nyende wakwaje no mugano ga ya sega siao ngondo chenga watwali ga nigo chaga iga sege tieke abo toeresa kero kwa ni story ya umete na boko motivate abantu nabange baligire Inka TV abangina nabange bare single mothers abande bara sinyomo bachandegete lakini bakomete kingo soka nyone no ni sabuni na kingo kora igonya kolemereri onya gochandu na yirenda agendere komenya gosego kinya abantu akyo ngendere njembi yangenderete ndio amanyeta komanyete naro no mungina wa matunda timete yeta kamili lakini moto tebyo uri munatogo cha mungina wa matunda karibu sana asante unatuachirega iga korubosongo no bwate story yawe ni maitenga twakorigi na riora tutebi na indengo konyira abantu abange bono batuligireti bono asa manyeta kamili ngakyo koroka ngoro concept abwari nyariki concept abwari tukomanyete sana buno mungina wa matunda useni nyanjama ali wapi asi WhatsApp ngakiri terio mungina wa matunda ngakiri asi ili akite turu KCFM yekena twalinge KCFM chakatebi na naye giri teria ari usipiki ano ndo bakantebi nkoruko mungina ngabate nkoruko mungina wa matunda amatunda na ronkoni matunda nkoni mugano no mutambe lakini tarachi gwikira no nyase bone ngambaka urega iga kijauri kwa bati kwa manyete ga iga ngakimwa chagete use utarachi konyoma ngakimwa murente no muntu uyo uchandika Kandi tu mente nere busungu tukagamba tukaiwana kera nari kwa Nairobi kore chesta mate nere no alinge Nairobi tukamnyita nyarara tukagamba tukaiwana takuri myaka 3 uyokane tukanyomana twanyomana nkabera nkagenda Nairobi kenene Nairobi nkamenya ro mwaka oyo muyokabiri nkaina na ubuchanga bakwa nalinge gasi matibo secondary nalengo bine secretary kena lengo ngacha nkabanga kora ngaruonga na nyamagwa nganyoro mwana mutangani ekeronde matu mwana mutangani nyaruka kende matibo ngaka matibe secondary nalego kora bine secretary kena ruoro ngaira nangacha karaga igangale ubata ngaendanga nyamagwa ngana nyamagwa no banyete gas no nalego tora biru nganacha nyamagwa na sei no nyamagwa au bono bwana turi chini nyasongo lakini bona ali kuri nyasongo na nyamagwe gas kena nyamagwe gas ngakora kena kora nganyoro umwana ukabiri ndi nyamagwa kena munyoro yo kabiri ndi nyamagwa kabero na indi oyibonere akale Nairobi na ndengacha uyo gatatere ngamanyakira ndi nyabonge CD bono ngokoria ni nyagiki CD kana leo kole gas na indi akwe transfer kwale kora change chisikuru sana kya wana na nyagiki kabero roro nganyoro umwana uyo no uyo gatatu bono mumura ekaba ende ye yalengi promoinka yani karwa ende kera yarwa nkabera maten yani kweni maternity for meeting 3
One kirendo limiti nyitatu onya konya muhako yenu chakire kogenda isiko mono agakiru isini agatebiwa mono igale bobe atakire kubara abo ninkore uri nabana boka indi nabana boka bona nchenkali nyagitari ena nkairi na yale ko ninga nyagitari kana nyagitari ngana ngachikuba ngoyoro inde libona libuko kole kwire ndingabaro kana baru tachiti gocha ngabere nyagitari bakumana akuri mitinyi nani ngabwate kernaru oro ngabwata ngacha ngakiti sion speaker ko le nyagitari tenda kuna chake konyo yeru reporting nyagitari nyagitari ngakia tare gocha ta chete to chine konya nalia bwato musubati uyu lakini ainga kia wote jaba ndai konte bikindi ekera bona chete ko menya na bwato musubati uyu agacha akatuma lirube kera tuma lirube nga ntire guchiro kwa toirire mutumo bona kwa rure nyagitari tari gocha oga discharge ngacha straight Nyamagwa okay kera nacha Nyamagwa ngaira nane ngabera tachiti nacha musasute akaenda fatariri akangurire bintu byo mwana akagora kire yende ngabera Nyamagwa kera nabera Nyamagwa akamenya gucha agateba ngo chigochare ngaira nane bana ngakora ngabi Nyamagwa ngagendanga kera nagendanga ngabera ororo aganteba nino chigasi yugene totige obere bono nkauro jiro mwana uchiro ro mwana kabane mwaka gate biri nyama ngokoraki abongutiga bono ngata na bongo koragiri nkolende kirigenda ateba ni sawa kuri mumbu arengo akini ninche nache toburi tarabana mabere ntabwati abana bangakibona bakuragira anyaruka kanyanja ikirikirasi biri akibana abana bakuragira nga muntu yako gende keratumite kibesa atumite 1000 ine kibesa atumite oroche kene ngeyo aranga yara wakorera ali wakora limuru yani limuru pata shoe company no aga kori muntu yetali gocha bona kingo kana ande bonda tagiti torwe minto muomongi na tamenyete ngamenyere myaka 7 master yongo chibozi bakarunyo bakaronje na lengo muromani umuroma kakaruga yo kabiru bakomo kokati akaruga mwawo nje bye kantika leta bano kitikara kwa nenje aranga araba mutagakiti is too painful akiwana nko mono angkaca kamatebia gakitika tokale kitika turge minto agakana atebe tuikuruga karabera mumongena karaya yimbi nende kono abeirenge bas apta bono turororo umwana beiro munene ngapwata ngakora ngati bisigisa tata byara gandebio kora ati bisigisa nanjengo support yakore kibwa gaje ngati bisigisa kana nati bisigisa gande ni kwati cyese kumte cyese ni mbwate bas dito tarazi kubeka ngankwa gaje toje kera mboti gaje kaire nyumba kera mboti gaje kaire nyumba kutuko saa 6 akiona ngokora mambo gakia no turagwinyo mbule gutu tobugakia tokere ni bintu biri ngabwata ngani kanisa nyasati musasi utingo cyarengora asa musasi yagaje bagasalire nyumba ejo bagakora agantebyo mwana one ngocha gocha kwa mabati ayibone yende cyo gukora cyara njari ni tresara ekanisa nandi ningongo tinare ngitresara nanari ngumurwana antebe no mwana ngocha gocha bakanyamagwa ngo echibe ngwa mabati ngwana kire gendo wagaje antene wate bintu byose kamatebya yi pejeni bani mbate 100,000 umubukoni ngachi ingonya gosiba ngokorande byumbe ngokorande kinya kiri bono gocha mutenge timbwati bese nibese ningachi ningachite nafata lini ngonga bali ngikibesa nimbwate kibesa ngata ifata nimbwate kibesa hata sawa kuna sida bekaba ntasi diye yemo kaenda mambya Nyamagwa ngene kibesa naga kitororo chi sadaka Nyamagwa hata kante byo mwana ne wachiri kamate biwe wa kante boko ngumbuye kero liaye ne double keep akante bono kante ko mabati euro ne misumari kanga mabati 42 kera mabati 42 ne misumari ye wakira nia ne ya mabati kaleta ngaikinyumba kera ne ikinyumba mamu mwaba kamanya wakiro mwako yo ne sin akatebya muswati okwatege yangu musacha oletire kirenge tata ite kwagache nyumba akamutebya tigakore buna tagite no mugakora akatebya umungina tigakore buna tagite ngaenda bakastata bya ngamuri gakinyumba yabona muno cyaguriga ubunyansi bwarogete namasakara tobete ngalinga tuguchakora akandebya injungoro kya yabona muromo ne nkorge uchi kwagata ukira uchi musiaba no ruguru kuri mumbware ngo bukuru bisukuru akante yo muromo ne byenyumba ne muromo ne byenyumba nkana mu kwagata tukabwata katira no mwaga gocho
akata karangiri mumuroye bw'inyumba enene na mumuro yo make bw'inyumba enko mokogoti bakamutebia buli mubwate ngori kwina baka bagatubure ateba chori nero kabere gwikia akimanikia bere gwichiga bagata kamuteri no tata usi bintu birimbiro ngakingo kora utaiwo agatebe njingu aki kama mwakulia gake mwate nyumba no kwa gachaga mambe boga kirende iya lengo ni Friday Saturday na festival ngintu ale okaragasi boga kimande mambe tugatumye ibundi agantebi tianchi kukuligerie ibundi kanda baka itubo mata kalete ibundi ye ai karosi nyumba abarwane bagacha jalinge gweni state ale kwendo burwani abarwane bagacha pata gacha nendeli tukeli na maji nechibiba enyombe kagacha gwitini kalimu gakorwa igakira ni buro mambe bogakia mabati akabikugoro ikaera banekera yaera ashagateba chumosi mwije muja kwagacha bakabuli muhakulia gataini Saturday njumome ikamu Saturday ikaera chinyombe lingotwere mungino agateba yabone mburigo irana bichumumungina ngane baka mumungina bano kaini bintu byane ngane mumungina nyumba na babo bonse bana bane bonse kaira nororo kana na ore nyumba yinkabero nyumba yikome kaomwa ekoma karabana gaki inyumba ina ningo chikwana kwenye tora kerega tichibone ntingo koleka ningo nkamwakirisi dine chirani na ntwa katumira kamutega kinyumba bana yabeire ndo kunyaga chendo support yero muchanga bone uri rice na kirigento twaga chebe simpama na njitimbu atiwesa na ni shiringi chibesa na kwenda gasi umwaka umugima kamutei sawa nkakoraki nkaina ngaliye onyansi ngakoraki karosi wikirasta ikaba achara yaba kamuterinde nyumba yabeire nkagura kire bintu nkagura akonge to gocha gotore nyumba tabwati kende kamutebia inchu to konya kende yetayora karali baba no konya gotaka besa ni rororo kabwata ngana ngagure kabati ngagure birogo ngagura kire gento ngagure bituma chisuburia ngagure bintu ngabeka kubona rogoro nyumba yinkabunga nande momongina ana ngachanga mwakirisi kamutega kinyumba yabeire inchu totore ande tinya ngocha December goika muntu tayo kamenya goika mutinyo kane karo muntu tegecha gocha totore nyumba por December mako mutinyo kane tayo none suku tachita ya tachitinga kiyo na liaba tumuswati yumo ikoyo ochira wana nyaliro mwana abono torama tinda amanya ochira nyaliro mwana o mwire inyagitari yenene na chiru chibesa tabuati achasa abwate no emergency nanda akachasa ba emergency chonse bona chikaira bona chibesa konya itisoni just 10,000 inyomba gwakana nakoragira basi chingakira kulita mwindi nyagitari ngakira bona kera yaika umongino yo mama mwabo akabwata akatira guchina irufi kerati ani umwana chite kugingira ere kumbe namanyite ninto bara step plan bakakora njenta manyite ngakira chingakira bona keracha ogonsiale menyeri style gite okonyora nkoni ndi chinginie para onte oi gonkale kwa sagete no nkoni biasara mwana wechi kumnyata mwana kumnyakara moraita bas gonsiale menyeri okogenda arabu mungino yo manne bye nyumba nene no alingi na yo ogocha bone nyumba no ogochere ntwe igwana ndo gokwani babo mwana wabanyali banora kamotebia igosiali risiko mukungu anyomere oro mwana wachite umwana uchite kubingera njena akore tekene ngabate igombuya ikinendo namanyete kale ona chiro chenda akore basi njingakira ngakira ona aka umuntu yagacha abera gwigwike yakabire gaika musacha nalengo kukunyanyechi mako kumagaro muchoyo gusongo akante bona bakabona iga no menyete nyumba aga bona ndagera konyora nyumba no bokonguragira rocho mungino agenda nyumba yabantu chitucha kokarabu namwa abana bachandike ndagira abana inye tukarosi Kiswahili no mugako yibono yibakuruka isemoke takataba ninde kitagokora oto mungino tamanya ngi Kiswahili kitagokora otokona mugako yitulike Telegram nama ite kulike Telegram nkalika mwana yo makabano yenyeruke ya yo bano yo mu sister yatokumuruka ari kumuruka Kisukali amwanjite abwata ngalike Telegram nkateba mwana arwari tali nyakitali yani ayite bubi ali mwete wansiere se company kwa nyali Telegram miti etrio kwa kulibaga amanya ngine ryo kera mustu akoreki achiche alike Telegram ana kana alike Telegram aligite saa moja
kana lika saa moja nkaira na kuruta uningacha yani pai saa ine uyu riga akana kigwatumete ase telegram ina rigete omwana UNES ayite kamulikire kigusi your daughter is very sick and she was banned by amafuta basi akarabona ga kitagi kechigo usiniruriya yibikuru tanete pata akaza kamunyarabona bwati bagi kurumate agache gitakayo anyano tikaranste isikono mungina karabana nyate karanste isikono umwana arere nyumba swa nyumba tujibane twa usiti na usiti kwende yinga inyodache twende tuchigutura kena chandikire nyumba basi choko bolina mwana mte bantu kore karansura kwani abantu rabuli njino mwana ntagitekora mte mwana arai yani mwana ero yomo ntengo mwana agite nkocha amdenye mpini twa yusiti omwa kuri che twa yusiti mpini yengo iche muturi omwana nswati yobere mwabande pakorosi sawa akaikaransaga kida kwani umwana agakura ichabere saa 7 mungino yakarubo kimato karagira kona utindiko swali kono mungino yoko swali ko tokaragira chinsa chika mogoroba akamisa 8 ya akantinki mutabwati amtege sinki kiriyo utakiru ekero mutakuru mungina akamatebia kwandi gure nyama na nini usibo bolimbora murawe na nini uri akamatebia mugure ngoko na nini swati nale ngororo akantebia ngoko nimbwate oyo konyalinde twakuri plan nere akantebia ngoko nimbwate atebe bintu no bwata atanye kibungo ngendere gorundole nyumba kamwe kifungu achikwena kanyole bintu nyumba ebi bangire pake bitanda ngure tebi kirege nyumba ere smart ngore ta kirege ndo ne chibese chiane ngure te pake birogo kirege ndo pake kabatindo seti basi akariri nyumba atandu chabante mwe bangite mapema kamtebone kerero muchinjo metu kamtebia umukungu okorosi musteyo musacha njibona kende ga yankingo korosinere gasiyane ateba sawa ndo chimbe bake birogo mbegete birogo biroro ebye kwende bye meite bye binene kisoba seti akateba ni sawa kanyara malindo yabagen mbegete bitanda mbiro bibere yana ni mbegete bitanda bibere kabatena eri nene bintu bichireni ateba ni sawa yenda boneti andabye usiento chietoro liti yenta yenkeyo kamna kwata kanga siringi bibere akanteba na yendo gure gento kirigetakire ngamte yengo kongo enda kugura muinabo kane ngoko nagurite kalebe siringa beko mubuko akantebya yendo iriro mungana ngagure nyama nkagura nugo sibuli nkareta nyama mungino lyo maneno yo moke ngacha bonsi ngakoraki tokarubo kima tokaba ngaba ne ko teyende bwarika mungino lya gacha kangarikira nkarubo kima ngaba ngata tabiara 500 no mungikiro mundo ngamwa 500 tawakura tukaruba hiyo akarara itukiria rata karama tukabiri alikuja ni Saturday Sunday Monday yakabwata akagenda akagenda igo pachite nende kuligera nyuma akagenda miss asete ko communicate pachite ko communicate akora kiye charata wakabwata akagenda ntinga tabaka akoli kwere ni sawa ekarabona achitenka bona mwabere nera matukaye gose nabere kwa mubure tinga ngakiyotari gochanga awo tenjitindi gas chigasi ya tenetu konya isikonde mbona ngane chiko chake gas lakini jireni maite ngana bwato muti ni kuburi okirete njitya ya nale kuburi ikiagere to okirete gento bune kyo mete kera basibati abange bamanyire oko react wangu ikiagere to kagakira nje nale ko react na manyete ngese ko react iga wana muntu na araso waka kwitu kusatu aruburu bonge ayibona ufumiria anya kabutaka naba ayibona to komoro njina taite komoro ngani manyete kamuteni sawa ngabuli no ni chibesi abana kyabana bako ndi school na bana barabu njemba to bana singi 300 ni chiko to kwachire bona watigiri singa karibu akamana kugaisaini kamuteni sawa yegenda ndanjimbi yana ni njengi cha to 10 kagenda kagendrene njenga kira muno lya kachaga ntino metungu mukungu nalego bono yenda ndi bono yaje mama mwabo wote matai mama mwabo makomo ke bono mukungu munene bono ne step mama mako byarere gago getengo mwana byenywa miro mukungu muya arusitie ngai to matinya yan choli yana nanyo meto mukungu arusitie pasta ngabana ngake minute yani mukungu muyo morabo anje ngamtenje kana chitaiga baba yani anje nakarta kinaruete pasai tayinye kana nyora abana bega bono nje nakareki na beire bose lakini sawa hakuna sida ni kufumiria ntafumiria tokaba gacha ngo mwabwate relationship ngiye na mother in law
kuna omuntu byo gato wane ko monta tabiara era nganchiti na hiyo na waje to akare uchi watu bole mana ndo kwa gacha nyumba mwako atai kamti shida ngajiri nchindam so anto chiko nchindam tete na tanga sira anto nchina gacha situation ero to metenka gacha ayengo ko tebete asa akanja akira yo wanende keragiri musachiri akagenda achire Nairobi achire won Nairobi wana akagenda baba pi omwana akakina kagenda kirasi yemo ondo tayandi ocho icha agacha ritukele December ya mogoroba akakisi agateba nguchandi December wa igo bono ekera kurunka mutinyi kyo olengo mutinyu gatatu March agacha kwira na December December bano gochigolika bano liniriwe kwale kolika gusuku atume kwireni gusuku atume Telegram guse wandi simila nandi wakwana kurumomo karai ni opusi nke biasara bya nenka gendera lyo kande bija kachankali machinsi yaga konyora chiwes corona gorra bana mabere bano nchenka bali ukande wero byandi ntabwati shida abana barabumba liko nyakoboli nganga itata mbali konya kuboli mbali bana litobona bumumba bana kere bamaitenga ndi umwabo ngayakali ndi muru akali ngachankaba igachakantenya bano ngochandi December ngojoli December ekerate bango chali December embura yale gutu sana ane keracha ngan 2040 yago tachi gocha 2040 akacha 24 lakini akacha botu chili nje chale ku kubukinya omongino yagacha kante byo omongina my step mata akante meteno yakagocha ngochali no musubati para bumba maite story yons ngamtebya kuna sidere tigache bona litukirite nyumba iki nyumba na gitete gita kyalenge kemugyo mbaka bona ene kemugyo na gitete ni chikayaba na kwa gitete inche byo komanya na gitete ngita ni chikayaba ngabiki giteke ani ngukibunga bona nje bona nkwibungira bona litoli nyumba yembure gotwa tumene kuko rusiko arangiri nya mata nyaruki ya nene mata arabu mananya tamushamnya tanaki bachina nyandere mukungu yo maketo akamurike nyandere bachina nyandere gwanchiko ariko rukwanchiko amekuja na wanchiko mbona nasema hivi ani hata vile muswati olinga mama mwa bane na masereti kali igo kakolangerio muisko kuruisko no bale nere amatebetinga mwana mama mwa bana tayo na masereti na bana buka bamenyeta togende muswati lya kanchagacha bone kera kuchuta akanyorani na nyimukiri buli nchengumo yorere geita tereti akakora psaka kansa kabuno mwana ko bakabatu mwana bimitinye tatu akabuno ko bako ekera una chikonra line igwire geita kanyani nchengo yore geita bona nkababuli na kinya kijale nginki kiale njenga ba welcome akacha mwana yagansa kulira njenga ba welcome bakaswa nyumba yani ngaki nkoroki kwa bwata yoko ba welcome bono gatikiro chora chokole ntimbu atinkole inga igo apora ari buntiga nora ari kubiku muswati yo ono stara gote binga na bwato muswati ai gwachire nere o chire nere ine surprise ayoko igorege italio katolege chiri ntigo sinegeta ka kesigara ngiri ngochiri njengo guchikugora kanyara bigite bakia yemoga ne kwende yenda ko briefcase abo ako ni mbrango twire nkawote binu kali bakasanyo dia uchi musotera akora buteka buno mwana ko bako astogete kokoro astogete kondora basi kabate ibona sida ikwa wanganda akachikumanya na manyiri tabana koruko wanjiko nkiye gukulio gwakira sida iko wapi akakilio kakansa kulira kamthionalia tu pura na vile umefunja mtoto nakibona linde kirege akatalio bakaenda bakaswa nyumba bakaikaransa barama toboka basi kera ikaransa umwana nuri ukulira akanyantu ntorose tichindagera connect kwende waya yemo yekwende speaker ye radio erichokoni na gocha nyumba mwana oya lingi station wantu alikobekera abana mata bantenga mama ntu akatetinga nyandere ngocha basi otaka abana kwenye bamanyiri ona mwana yakamnya kumaka tatu mwa bakamnya kumaka kabatena ki ibisakani binabo simbindu kimo gukwana akamata itumeongea yenya tumeona asibakakira abo bana ni myaka ringa babwate oyo munna bwate myaka 6 na bana bake akini ndi mbamanyete no yo ndendo musikanya na mangana wa akini kanya taranga ini abinyeruke yakabinera kwanya yangaini oyanje tigiskari toka kirako bakaswachi sachigai aronga ikaransa
kera naba iri ndagira bagurire nyama babwate ngatorosiri chingini kitubwatagu turenga babule kera mwagora nyama choni se no mucha koroseri ko ekaye ga nera mutaite mprasi gusimuri ndagira yani konya korosiri ndagira nduko nyatu yikire ngoko itisanga psiri chire saa 3 chabo ntuko nyatu ara tu ndo yegetenga tawate ntuko no tori go matari ntu ategemete ngango chamwa nyama yaini bekaga muchimurire mambi kabonka basabia moke ndagira njarengo chabatinchi arosi no kumambo arengo karati go mongina wa matunda yani uko basabia igori uko maetenga oyo ochire mu igori obino lakini nabo kirete igoko musabia bana usina bo gukira neje kasogo kumurura bono wana uso ukora mu wera kamwendo lenga kia acha niende pole pole toi go chake se inga po utaumia okay si mimi ndio ntaunga bagwera kam nka bakaragira sakera baragira bakora ona menya kumakata enge ngai wantu kuchikora pate kera kwa moleta ngai mwali kuchikora ekera kwa moleta pametenga mwali karanda mumungi na mate kera mungi na mwagwera kambi mama tenga ngo chale ayo ko mali tuweka pakanga pu wali ko mumungi na akakira kamdebe ne kwa moleta ngai yakora abana ngai bakora kyaire rumuri abana abana bare ngai abana bakora nali iri chukun no mwana mumuroko ngai yure chabana bakora na batu korara go sida teyo ngamtei bana ino ni ngomba ta yora mo kora sawa ane ngachikolengere ri ankara kuna sida katebi abana inju bana kabaira chukun kababe kirumu yabage ere ngamube kono magene ngamtera no magene juri bumyaro okabatigere chukun ngabatigere room yao room yabageni room yabageni njare ngo kabatebi so amorali kabateni so room yeno morale wakaenda bakasoro lende bakarara kera atajit kora kaikana sabaka buka kise akaikana kora oboetenga ngakio kale ko no muswati ya kaunda kasana bakaikaransa bakabuka kera bwakia kera bwakia mamintu bukakia tokema kamambia mtuna abana tugesibi tukakura tukaenda nyakigugie kanisa tare yarenge bona 25 tukaenda ntwe kanisa eto ande kanisa tukuchikuta tukanyora na babuki kera babo ka barosi ya mandasi barosi di chai uyu na maite korosi ya mandasi bakarosi bakanyu no tuikaransterende ije kaba je kachinsa akabwata akatirimboka kuchimwangena kagenda mwangena na bere pitifa koruga mpaka mata lakini katiga migundo nero na bantu mbogo baga distance nero basi bakaenda bagaswamu mwangena uyu akabero bakasadisa cyabo tuko agatigo uyo wanje no bale nere bakaenda no mwana bakabero bakasadisa dichi kuchikobona saa 11 nali bachiri bagutura yitekera kina bana atikite bagatura bagacha basi akera bacha nakora kende matebi so amorale so imorale ngacha yani nkora yani gacha wono na ikaransiti basoire uribo muswati asawurira karara mambi bokakia kera bwakia njindo kwantena muntu kindi yonse kwanteni simwaje sandi so amoragire singa mukindo kyane yitukerio ngai mukichibesi cyalinge nyoma ngaro muntu dalili sio mzuri cyese cyalinge nyomba cyalingiri butamanini chiekanisa baenda bakanyamago kera ne nyamago kere safari fata kandebi nikesobena tiki kwata 5000 eji ochire transport sini kera bono nyoro musaje yikalego yeta kwa sida ayekwa ngo makato kila kino kanyoma saba SD ne taling mwesti uwatera kinalingo muntu ochoba witness basi bono nchenga kora kingasora ronkaira nankagenda onekera nagenda nyamago tukaba nkoira na kuja nyora bantu baikaransti siko uyu nkamati yane makubiara mukamuru mto no baikaransti bono mukungu uyu nekaransti mwawisiko baikaransti siko kiriri liwandro mbegeterio li baliri eli bwatu sicho papo kurwale nabo koranya gituri kurwale abana mbando china bigite sikati mbaliri neswete ndabo abana mbando uchi abana bali bakatatiga turaenda gotenya ani baminyokire bacha gontebi ngamami nayo gokulega bakogoseri ogende tubasoko kuinisist yobero bagambire ngo kongenda bali tabana bekalego bas nchengacha kera nacha natire ngora mwana yantebi umwana yenyarukenene bageta batama magoko ntobasota gusentomera nayi chengacha nguchiko nabanta bekaransti siko gaya nguchiko bakwane
bankwani babona kinga kimwaba igaba nabasigari baza mwaza kuyosereka nangega ningolete chingeni akole chingeni chinsaga nilinga bulendo cha kuliera kurunya magwali abageni babo bonto cha kuliera mana kana bandigise esiri babungite nyane nyombe babungite nekebuli mana ko bona kingi mwabungire nyomba nabasigari bakora kibaja bandu siri kyanga babekire sagasage mwamwiri yarenga ko benene sagasage kiri mwam batumbete kyanga ene bachibegete sikunyuma iga bante karaita kamati nire yarengoro injugo chiga ora ikaransa tokotebi ko ikaransa ngakiyarenge mbora bana bunuriga bana bitakeire ogende sini kera gwache kwenda sini oraenda nyoko yone musacho kontebi mbara ni gwate nyoko na isa ogenda barakugambira umanya cyuko wera nyoko byara abatebi matebana ni mwali konseri ine restyle mo konseri mwali gutigari ninki ndangira boibuli bane baiki tugambe tuyunganaki iyo nje munwa tanga iyo nje nateba mimi akamnandanya nje no munjana wanjali awachali nimesema uende wanjali awachali wanjali awachali mimi nje no munjali utaenda na utaenda ngweta na mure na choeli amafuta anembe banekemo nekemoni utaenda umuro itayiwo kwana kindi kandi choelione unyomero mukungu arusirie pasa ini kamutebana ine okuna kugamba mu njendara akogosera tatara gosana nere na ikiwa nikenda okunyoma njikale tire mukaya kuna sida icyo konera inyana ako mubeka njantiye mwana ga nyomba ni yana njinya gaje ngo arengere decorate rumuntu njena arengere yakuna sida siyendi anatuliza njena atana giri kyagera akuna aja nyako soka nyako yenda ngai tinda itibotana ata gitibotanga tanga njena bana ari komenya era ko ryero mu ko nyane ako tayero likundagiri njako nyaro mu buna bona lirinjibie amunya tanga taliboneka sisi ni wanjali awachali utaenda okay dochi bwerire bona lene kante abana igora bana ndusi bintu byane nchengenda nyombe ituli ko nyetacha kanya custom kamati yane kwanda sukunyuma ya kaleta cyanga biteli sakaraini banjokeire cia bana lende mwana yara jaja bana barabutuli kwira no ko batigaga ngabadena ninje nale koira bana kabwata ngatirimboka bagasoka yo bagankoba bakamusiabana kamusiabana akamenya kumbwatara siringi 300 ndeyine transport before tutaraika para tata biara nari kuru rubago iga awante sebione okogenda endo nyuma che maya na oteti muchiyoro to komenya konangirio kongiri era taringa se kawe kikiringe mwawisi okongiri ekarangeribu umuntu atanga turo cyo mugako yebona mwanje tamahiri kibese abanje ine na isabu ke ebanjaine mwakuya wante kibesi cyo kwanda korere babi biasara njenga bwatanga genda igo ekera nacha ngaikanga seito saa 2 kya butuko ngatura nkayururu ngaswa nkarara kera bakitato goteban kibona ya mambi tigatogenda tunwe nkirinda ari gosere to chikogenda tukanyara bana bakira ni nyumba kiri ibintu biri bakira ni ngutira bari no mukungoye nei batigeta abana no bari batire to mungina basi wakatetebi nga tukana nje na tata moke nyikasi tukana abantu batano cyese nabwate nkabalini tukagenda tugo iko bagatukani wateba nga moko genda muche tale moja tuchitubarangi tale moja tubatebi nengi kureli bakaban tale moja njanya bwi moi mugete mpende aya nabaibuli bawo bakomuchiuri bakatukana ene kero gomba toeti moi karansta mukagamba moi no go karansta tutene tuikaransta ibatende batanga inu karaenda muche tale moja tuchakugamba mukairana ngora igo batebe tinga kiogoste no gukwana bakwaneti tata gateba nga wa mwana neira naye tukagenda ekibona bana babo barabali ko react bona kwa batigire barabu bana bale batanga mama ntusi tutore naye yende se igomba manyite ngera mbatebe tinga nkwameli bali nkongenta bali nande kwanya bako wonire nga babo kwanire bo ayeto koteba ngutigara tutigara kini abutagwachi okori plan yo chagutuye tutokaiwana na bana cyo baringa bangaini sana baraba tukaiwana njibone kana mwante yujite ko minyakera anda mama yende se inangi bona okora tuga basi njenga genda lyoka twagenda ngaika kana ikanga ali nkabera nkarabona umubondo cyo bwakonye asta yonguki isa kwenda nyansyo ngona ndali sina ruite
nona leo colleagues nene ngakora ngamenya kwenda bwana na itete muntu kurwara ngacha street asifata kana ikasifata bande ekebeningi ngamatebi ngamweza pole sana mwanone ngwarete certificate chao ya tindete yabwate takangura kindi mtu ne bibi ambigeta ante bya kuna sida ngabera gante bane yende kyako kara yonta gito ogende uchigo somye skuru manga polytechnic kamate ya kuna sida na bango sankeri bitabu rabi knowledge ni ro bongo lakini bitabu ntabwate ante bitabu mbiri skuru asinkabera mwafati wiki yeme yakabere nkaina mangi polytechnic ikere kogera kwamenya ufadha tali komenyanka nkai ngasi iti sifa sitere birungo na iga no bona gane sinje fato nere bono ngote bunkine kyaira kerna linge mati ya school woni na manyete fata mono anga bono ne spiritual father ya okay bono ngamenya mwafata ngamenya ore wiki yeme yakabere ngaina manga ankora introduction ngasa somya abana typing yandege yani sotandi na typing nere na lego so basi ngasomi mitinyire chibesa wana likale aja gatari kiri busa toni chibesa nyinge bobe chinyinge ngasomi afata gateba na agachire skuru ganda ite secretary n'umuntu be matron ngarabone gasiante bono yuri for the atawani ayebono college oiche bono chigo koroba secretary chibesa as finance no likibepo kana bana ngachikoba finance ngachenda kubwata chibese na gukona ndikutaibwa matembu y'abana kaendera gukora ngakora bono ikamanya guika kamanya kolengeria muntu yombora bono andenge bono ni kindiga birenge byane biri gucharia saving to byane kalenge bono akya abana bali bane bora mumu ina bakali muntu yo chirinka bono mutinyokane bono na kingo kora bintu biri byane bono mbora na ibaje te bagacha gukora ki bagacha kuyi ara bakanya gojo mutienyo kane kalenge leone ente kingo kora igonko genda mbora nyuwete no bali aina ngagule petrol ngaruga bataifata tikandara gendanka chikora abana arna bali kungara kanga chibese chinyingi Tosheti kama tebi birengere yo uchiko tebi umuntu nyasawo chiko mutenge mindo kitenta kita kamu tetika yenge chikora abana nyuwete barwalite basa agantebi ni sawa akanga chibesa kanga na kirigento kanga bituma kanga matoke nyirira abana basi kana chimitebi ngabitiganga sito ngatirimo ngo ikabusongo aiga capitons aiga round aiga post round about kana ngakule kibuju kuruma atali ngo je petrol station yire muino gaiga ngabata ngabura mafuta 500 agaichole kibuju kiria ngabwata shabe ono saa 11 atebe ulingo kanyanere gukuraro gembo eyebwegesa kwana eri irangire ngabura makuta nabanya bigite agasakalisa agasagi mwamu alafu ekiwinda kapira karako na rusitinga gipira ya chips kia mabuta anyagwepangira inye bangite ebitamba na bwate byaba oli biri mwamu yo kabana nyi muntu tayo kumanyanga ninji basi nkagenda musiaba none sitowikira musachi yo kumina kumukombo ayo semuka muri isabuge ngamatebi ngiyo kuire petrol ngamatebi prani mbwate boroma tinyo noro chenyombe nyombeli njinya gachita nyombeli tu chabantu lyo kenya kwetani tu chabantu bagwetana na siko musachi ri kitaka to mukungu wana ataki kunyangalia hata nkoro yani ndiye tingi bintu bibya ni spintigete gali rasema ndachoma agante what site ena site anya kujingi bajigo nyingi taite kwenda na libaso ile nyumba kera pa saa 1 saa 3 nyumba bali hande bana mprani kyuba ne ronta kitego sama ngai bono uchinge kyuba sama nimbwate kibite we kama ate gali unyangechi imite nero le milinkam nero ntaburo mulinkam nyende nsibe yiga mbeke petroli abutana ikire kana nya iri ni getekiri kibiti mbeke teme inkonye gali ribuke nsiare inkonye litanga ndara siara ge itogweta mana kurupo umure awana mana anande nkutso kuyibali ikere na tete ngweta kiara konya na chire titukulinga na rosirium asengweta yeitamba bungita plan kwaro stibo rengereti bo ndengereti as ekere bono omwana gete nale ngana tete ngate musebeni ondoseri mwana musebeni ante intandosi karosi asali abo gweta kuruguru weta sebantu batagakora ayo siare petrol gweta mwana kuri bwegento kelia atindi waka kibiriti kera kwa bikire petrol nya gari iga igetikiriye kibiriti ke waka as
kamote akantebi bono igombe musacha ri akantebi kaya tiba gochi kubaita nye petroli ngo echibesa kamo enterebe yo kamote byaye birengeri byana ngante toito omonto no bwata magoko no bwata magoko chese ngo ka 5000 oendo chikokora ebiasara bagochi goita abantu aye mutiyo nyasaye bieka mwaka nene ndero mutamanya ine pi kumira nitenere ero ria bwate kuri kubeyasa kwabo yasa ere ngumbwa na abuone ni gabondonya na bali nabayesa tomo mai ni mumanyite no muntu mai ni mumanyite bas akaringa chikorengere ria chabire saa moja chabire saa mbili chigo chiko akante no nyori ngamte yiri ngonyora ndi kunusa anya guankani akabate petroli ria kaira nchibono nkaira na guchinga ne petroli ngamene kuma kankalengere wane yenteke ne kingo korapi no guchikubuto musacho yona ko Nairobi one plan ya fail yo como samba bone yo como samba ya fail ngachanga ikaga nkaba ngadaifate na jite ko genda kanyara bana Nairobi bakare timba nyoreti and you are really serious to see your children and yes abana nga yoma ite bakare niga lakini ngoma tai Nairobi bakare asiagante it is okay tomorrow it is Saturday tomorrow is Friday you go Friday you make sure you stay there Friday Saturday Sunday you come back kama it is okay father bas ngagenda kangachiri sana antebia ndokora bana shopping bagore kirigenda bas ngacha matoka kanga kirigenda akandini nuri ari ku greenansa tokaikaga ya kandini ogorari kwirende mumurana ari ngoro kwa oyo nyangweso antebia togende bas to wikande imoko ne karoka onyori ruri kuroga moko nya togekaroke booking kana chiche 300 itu ari kuchia Nairobi 300 yo kuraba kana Nairobi bas tokanacha kana nacha kalenge bon chise chingo ikatingu chiko ikamapema nguchiko ikankonyorali tiko tinda murusi obisi basi ngakora ngakira litwali ne tuikaga tuikarugora makara ngatebu kondo kaki pole sana ne bire kebeti kiane nandi tingo nyara kwa ne kebeti ne bagari booking tiganyirane akantebona kingokora muntu ngamtebyo muntu yorega kwali ne riga tigaya ngechibesa aline listiriane njengira ne mesiga kuna sida to baso kumia kinane ne mesiga akange mesiga linambegete chiguni nkanyorero riga gumitetiri akambeka nkaenda keroka ngoika keranga ngaje mesiga ria se booking kana nyinga ta se booking ngafuata ngakoraki ngatirimoka nkagendanga kabate mesiga chakuna saa 3 chabutuko bakantesa wakagendanga batimoka garuga nkaragira chiwe saa 2 ngaline ruguru virongo ngatuyo keroka ngoikora nkanyiruri yachire ngapuki ngaenda Nairobi koika Nairobi to saa 10 igoro anenda ite kwenda bana pataimi paka limuru no ngwikera limuru akone kera limuru ali flora entangani bas enkonyo chiwende chimogongoteni chirinchiroro ngateba pana kabwata nkalina karuli kale ngatawe moko ngiriye itagia pata igoro ngaikero ne misigeri ngire for manager yabo ulio monene obo ule nkuru ku karonsi misige kwa etu ire rabana nabungo ire abono kiagira nchikoro sibusani ndusyo muntu yegasi yento kirega nkoro yanichi wesiria kuli bintu byane biri nyumba byonsi basi nkagenda ina ende ngwa manyunyu ara mange sana 12 nusu cyabere kagenda ina enda musacho ina manya to kumbuli mama mali tulikuja kufanya nini mwambia wacha tu niingie kwa nyumba kwanza arabu ndio ndakuelezea chisese chinga naiga ulia kangwera kamnime sige toka santo amanyana makaya ali kurikumira basi ogonkwani ogondebya kabla sijafanya kitu niambie kama tebyo mwako ulione yuko unali gaje taganseli akaleta mwikuya aganseli kuri nyumba tinjororo tata gitino yana abana bane ko bari you mean chibese china mweta akataliomba akasaba no moroni tamanyitisi chiachite akasema naye ali kuchukua na chombe akataka saba akataka emergency akatana umwana urwatale kurusenya gitali iyo atachitu ko mananga no mukungu abwate chibese chiri asabite emergency akachaka akani no mukungu uri chombe akarwa eli 180 akamwaka ne baka 180 nkamonte bino chibese chance visiti eliga mbwate na mwaka ne chombe
bali kenta maliko bali kirendes nkaenda nkabwata nkarusie photocopy atamanyeti nkamwira nilisakali yaye musaje uli uchikulie Kalonzo akatebo nataka sasa tumfanyie nini nkamwenda nje ndo kyana ntakitokora omubute akantebya umefikiria vizuri nabwate no moro ntarakura emergency na kitaka top up tarakura ikiti ndiko fikiria kitu yangu ndafanya no kumubuta etoche tikolengera jinga kumubuta abana bao bali nkango chanda abana bane nkoreta simbwe tindi kibe pongu chikuya abana bana buntu abwate plan yuko chikuya abana okay abana bamusinye ayo ndole tabana ndakamwiki paka koti ni mwigeti paka koti basi kera naenda akantebe mbiya mono asa akantebe ngenti kitoko kora ngomugutandi sawa tukacha akanganda intaite mebuka kende yonse ona tigangira ntaito kokera na magoro nkomumirure chiwe kasamo jonuso njoko nyora guturimboka gocha temani akambekero limi akaneta mpaka Naivasha kera tugutira gocha bonto ikireli muru aye sivura tokonyana lya bwate libundia batanta sini mwana ndio yo huyu ntamfanyia kitu yenye nataka basi akandina kaminyokirio ngataba simba sakonyora ngaika Naivasha goika Naivasha kanyorero konya bukinya no ere akandini nkaenda akangate ntausana nte ende ufanye biashara ngacha manager wale ngomia leo mujo lenge ngocha nkaenda ngoikanjera tukagura chipeas dene njikoro kifatanga tuchirinke kimana iranete ngocha nkaenda bakanga sita tora irio tinda irio ende konya koiro matukavera ngacha nkararanga Sunday boge kamogoroba basi oyo ngoikaga ri booking ngakira fate simga mtenga amonte we coming akante no ndega kwene nyando chibe ni misango so mtina gunganya kamoganya sa tiwono mbata pia si muntu narwe Nairobi lakini Nairobi narwe tokale basi asiliwa nangacha fate keracha tukagenda linde kagenda nganda au stage ni kamtete okay they are fine they greeted you abokora asingakora ngacha ndebuya tayukona did you meet your husband I saw him and we talked very well abakora okay ndali gukwana kende ngakira ngosabaga hakinya sawa ninchendero matebiringa off basi tukaba yali ngumutinyo okane dibona pata yabete di trench di astokire tobisi abana bayigurite school mutinyo gatano ali chiwese nali kubwa tobisi ngashite kulika bayibuli barabange tonyugwe simi bana cyabire saa 12 nyugwe simi kar pata ndebinga this is your phone muntu gukwana kurumba awateba how are you concepta akamuboli ingo do you want I want concepta Joel Saboki oh concepta this is your phone hato kondanga I want this is your phone kamta yes father ngoji kuna ande ya Mr. Kalonzo can I give you the news yes omomorana nimesa mufuta kazi kairidiata hata ante what is funny nkamta you know my husband has been promoted okanga inafanya wana nkingo mate yote sana my husband has been promoted and that's good ngamta thank you ngamta ne manager ya yale ontebya because ale ko liyo musara mwake wano chiro very promoted ngacha tukakora singa akante this okay my daughter that's good now you will take care for the children ngamta yes basi jenga baiga anyu muntu liga butetu akaenda kaunikire into nyumba akatirimbo kagacha kusi ebintu bya Nairobi akaoni pia katene changa cha mubere nama tege bintu nati ni bintu mbiro basi njirinde nakora kinde ngagoka tugaikara safata tukaragira bya kongo gakonte that's good now you will be okay amdai this okay fata tugakora uyo buturwe gasi matuka kaera bira tatu baswate banga bakanga kyanda inga uma tenga chere no alinga nantachi tina mukunguri nere byo ko bona kene ke yabwate yale atange gasi yerete kamate this okay ngitinda itiko manyamanga nayo jengakira muntata maitinga nje nakorete bitsange bivyonse naye mastermind na maite bona yen koro yane ge karansa linda musambete egasi yaeli nanda ste yagu chikuri gas konya kwa kabuna konya konyora chi report chibona tabwati kende no ali njende netenga no ali asindi bona ngakira linda musambete egasi yaeli there's no question bona kabaigo ngakora igachangaika kamo basi
nkamote ngakura bataganteithia isoke bono gendera ni egasi nkaendera ni egasi egasi gachika babona nkara matuka yechi weekend nkamutei fata juu nonche ndete kwagacha oboremo bwane ngoro oboremo agantei bono you have to save your money or take care for your children. You know the money cannot help you to take care for your children. Nkamutei this okay bono asenginja was grave enough nkamutei fata matuka yechi weekend naenda tuachi kwembe tichicho twakora ate it's okay tuacha nyansionga isiku tuenda michengo tukaenda michengo bono ngokora ibaro nkwa ibundu musara fata nchige ntuntaite nkorega naiga abana bane bakore kibasome ahandaite isoke bakore biashara ebyo ngakora kanyachi besichane mbwate chibesichane bono gegotokuria 5,000 4,000 onga siringi 500 chuo echi ndicho sikumubekire ombe ongachire account kera kanyatinda igora account tugakora nkaba igachige kabona abana bani gaika aka mistreet abana mumura narenga urenge potomani twale ko kabarongo mwali muri bisku to communicate nere twa communicate nere nkamoteria akinde tondetera abana bandete bache baende ngumbu imana ichuri bintu chifomu changu bakindeta agante nore kwante ibotale konte ana balinko barustoro umwali murengo agante biku kumisto charo agante abana ibale yani bachandike to mwana mumura akurali imisini bali koragira umwana umwisike bagasoma matsi kuruma mpaka bagoche sukuru abana bagoyete amonteria abana bunko baleta abana twalinge kwenda kwara aba visit abana balingo tomana alenge ndagira kuko nagura amafuta at the end of the month amafuta 5 kilos 5 liters esukari sabuni mete 5 nato bunali nato maiga ana baliento tulinge bakonyana neke titugena chite kubena konyana natumire bintu bya 2000 nokwale kwa umuntu no nare kwa ane mwana in 2000 amate obagurira kende gusichingene akuna kitu bintu byoko okobisa okobosi ngachanga teyo muro itokarukorwa nkamate ngamachiri bunye kamde inda okoro kombo iruri ayoko enda bakisukutu kwa no mari elibweye ongero mwari okorangire ngamisto charo kurike kamwaba kinamba akaikageita akanyoro mwari bakanyoro inwari arira giyari ne iruri ere gatikite para akachaka kanyabana buno bali school akabwata akabateria abana ntaite mamu mino nte kwena muri ngumbu uniform takonya gwitsana maembita bunta kona kubuguri kuna mwasoka ya lanji ya ikabana bali bagasoka na gasoiru limena gocha nkabaleta tachitu kubwate bana bali tachitu kumanya sabana taikumanya gatebi ngabana muntu gitochaga kabula tawe nyino ira abana tachi kobana acha bana bali bagacha igo kera bacha nkabwata nkaira nkabaira chipudi kaira yo monka muira kusengera no yo nkabaira kyumbu high school nire maya kwebabi primary no na abairite basi bana bali bagasoma bagakura wanekera bakuri nyaki nyaruke ya nene igaita gakora kuruke babi akanyara max 399 mwana uri agatebanga rende tinkwenda tata chiko kongire secondary tama itingana bwate akarangiru nyaburu surenge akamena kogenda liya na litukeli mekaragenda ogoikororo otebi tato mwabanga rende gaki na itira matemu lirubene liriga manya burunta kire kwenda ntasidi akamotebi nga yani no abwa to etuka musiaba no gagusona kianga kamte yani roche kurunyoka agachite tanya konya musacha njarengereti abamo umwana uyo kumanda kumugori ngenje wonda dekero kombo nje na maite into mwabonete nje na rengo abano se bali innocent nje na maite into mwabonete amate saha unywe chai na miata ne chijire transfer akamate bintu wante bidi bisaine chibesa nchambulite nimbate chise na chai tajero yambulite mwana yagasoka igagacha keracha ma sandi bugakia nganda keroka ngamokora shopping ngakora mande ngakora shopping Wednesday tokamwiri school akole bintu bya 50,000 pake transport paka kirigento pake bangire wa service chibese mbwate 150 account yani ke nkarusi chibese ororo kamwiri school ngakani school makomwina kaira nanga chanje bono ngategera umwana bakabona go chishaputa nchikirigento ngurite wasi togacha Rata chito komanyanga kyo mwana ya chito form 1 wane gachigaika atagite bono umwana uyo mumura akaba serious ano umwana yatagite ngabwata ngaro muntu ndo jengo ngare ngamwira koti nesto kolike so koregas taje tinje kondiye lakini wana alikunya kwa abana bitisho
nkamuhira koti kabwato mwati bagete nje ngabwato mwati bagete Meya ariko nyora abana bana atagite kudibania abana baye paki okay basi tukagenda akara nagenda agachanganyira ririgo nigo nsamu nintakire koti neri kamusamu nyatagite koti basi tukagenda kana tuika koti ngina agacha njere kurusito ayiboli bane bachitu gocha rinde mamura bami to bachite kanyara yo matarakwa yo chitu ku late tukaenda koti ngo boli wanga no takite uira nebo kabata njitindi kuira napi nje nateba nanga ni myaka 20 tinkoli ngata konsomire abana usini nchandegete nje ubugima bwana ukomenya nere na isanikiri akyo muntu arakore akotebi ngwirane ngakyo gukuragira muntu amaite ngakya gukuragiri mama mwaba makate natebe tatu mabatajete otutagetuirane wendo chikomenya bole mubuli ase kwamete ere tiganda chikomenya na mukai nkamanya kumukanka babuli kutina bete ngamubuli ekara wante binyirane ngoto guchikobera kom na eto guchakondo chikorara kom kya tali wocha chakorara nanje kya ire kyandu city kinakyo anta bakakira kiri koti anyera to kwando chikomenya na nyumba igombuya lakini asera ere tatagiti ngurindo chitu chikomenya kama nyumba na itajinywa itajinywa motoko menya kamutenje baba yani tukuraine to base kubana ni tukeli motenenga nchoko chakuri nanu ngani myaka 10 ngokuri basi tokatebi gusoka nuri ateba nuri tayari kuira abana atokurikira na abana basomi oitege ndonge yagosomi bana anyabona abakorari misime mbona guchiko basomya kamuteya abana njamwe putu twechiketi tem asinga abana ndi barwe kara kutaka anga yago chakuchachi kubanyora abana nyabo kutaka ise na bongo mutumira chiko bakwana gitinda akana tukaenda akanga akana nanda akakira ikuti na rubi akana ndi tindigo iko tukanda ikuti na fata Nairobi umwatu bagete na bwate nyaliki kala nyaliki no yoso buyo umwatu bagete nyaliki nyaliki bone kerata ka nyaliki ebesa kamwachiri bukomi ngamutenga bana kini kiendorere tukanda ikuti tuika ikuti Nairobi maswali yakubuli kurwa kikabunwa nga agatebunga muswati ubwire kina aira abana baye arinda abana baye natagete nayo menye n'ubugima bwawo no muruete chamanga yati muruete ngombe nyumba no agachite kene na asini toko na ne bintu bya gusoma ngamatenta tikende yonse nchikuru asali nchenta ite peace noroche nyombe na kwa agache ngobuli no agachite nyumba ngwa agache no maite libati ne chibesere ngali kugo no maite simithi ne chibesere ngali kugo simi ndio ni chenga ngani sawa ni wewe so what dibu nyaroni tukakora na bana nerego gatirimbo kangacha kareta abana bane biko mwana kwa akara kunyari konyana aya na umuisi wa registered standard akakore iti akarangiri bitierio abwatanga gena gakana chebesi itierio makumugima awu nere ngagenda takosome nyaro kanga somere bogere nero yomoke abana bana bakaba abana bagendrete bya tukakura bana karo mwana je muisi akuri skuru achito akamana kuyo muisi oitiri akamana wakesimi tulensali kumubolinga yake maniki wana ngiro cha kora wasinyoko tugocha nkoire my prato lile ngumbu ataka kore process ni wagenda ngumbu akamate bidadi wacha nikuite daddy for the last ulitupa mbao na randa ono mamura koma ulitupa mbao na randa chu mali asitule bone wanya na tule gago angantulie kitule angamindo ntubwati kirego ntubwati TV ntubwati ona mame sale njitindo chiboko mwase buro cha kutebi ngaiwe njitingo tachagu na no gutacha mahali niko sahi niko sawa ulitupa mbao na randa nani yakamatebe mteki mwati na bagwatebe wani ngimu takocha kutetia tatu support kindi nkiyo astoka korana akatikana akasikana na abana mpaka gware ona mwana uyu akakora kurwa ndatanga mwira doni pusiko na rupi akaenda akakora kurwa mechanics yani akora plumbing and masonry ona akakora kurwa roro ere wana agwasara na kwire ndale naruko nago kora mchengo yaye ni bintu byanu on tumne uchi nyeruke ya nene ndega kora ku Kisii University nago kora kanya kitali kali gali suneka no wali nande no wali married bono yondo moke
ere bono gari sister bono nchama ikali era beto mo sister nchama ikali iga bana ba bonsi mbia ba they are okay ene story no watu mancho muligere ko igure story ya umongina wa matunda lero actually na manyire geta ya ngan concept okoro asa we apologize yo giri mo konya ko igu gaiga etole para iguru no to ko jere story na bora imwe yogi amuchigari konya gweta chirega ya bantu mbali kuru muino gaiga igoteri tulivu na muna jeto story cheto cha kawaida kururu roga adi asenyo moya kwanya ko regret I never regretted never tinko regret kyagera kero na chite nkaru moino fato musonge kera chite umugusia gacha bakamenya kwira ni musara tu alikulia maite tu alikora double work tu alikulia 15,000 wana bakamenya kwini baka 80,000 nkalengeli 80,000 yechi no mwana ngasomela nkingo kora nkaranja kibiashara mbia nkaruoro ngata ngakombo nyumba ngwaka na 600 ire pama lakini waka ni ire single room wona ire single room dinda ka yani urumu bobere asokora na asokurugira gwaka na 600 baratatu wani soke naona berete nyumba ngamnya uchaki biashara byani kaenda nagura matunda nagura chinyanya namanya wansa bona nkarande kiyaire kibago nabwate ni yokorose ndi chisabuni kana kwenda chisukuru nanya kobuli na ile chisabuni malio na ile edisi nevectent na ira nanyora chibese kuruoro bona nkaranga sa kwabere nyumba ye yangwaka na iga obukosi kuruwa pifonka urobole mubwane nkagacha karokuruwa kurumange kerongo chagocha chibese chikoba chinyinge oro chinchiri kuruwa amagorwa nchiri 100 machangi chiri 70 kaji wake sa mwanya chiri ku 3,000 na something ne nyumba ngo komba 600 peta menye gaiga nsebu chibese chiga nkorere kene bona nkamenya matunda indo chingana ara nkamana garan tiangu na gora matunda na gora matunda egune sinyanye grade kegima nimbwate no ibinte bike na chi ngakibona chi bitungu saumu ibinte yani ibyo bike bikabantu akora bako indimu na nini bintu bona ko wansekera ko ni bias ebesa go bwa kamanya waswa asibyombe bona kara kuna haja tiganso ibyombe na birange chibesa ngaso ekyombe twali wakana siringi 200 chitwali ngabantu gose 70 chibese chekera kwa guchingima nando chino wakyare chi savings yokora namba yawe kebese yokwa you put in your account ekera bona nyumba kaliyo menyete naka abani school fees kwa chibese kyombe wakana chance aibona kero wakani wani sinojo wakanire kene nje tiandi sairo kinchikuli kichibese ebyombe byo kanale kokora nebintu bibyane nkone bigakora ki bigankonye. Okay, that's very nice. At least saving, at least mbia okochere yakonye enda basubati mbali onte tukonere bali batugire tibonega bali skogari omonto nabara senywa machandigite monto chabuna eko aretere tu monto mbaka nyumba lakini omusubati ochikolengera ginchabono kingosoka kurugaiga ngaingochi ntabwati gasi ntabwati biasara ngaingochakira nabana aba ogendera komenya agari gachandigite nakiora mutera ya tokunyara koremeria asubugimubu asomusubati umuronga kwenda aligite asome ni pipa agotebye umuntu anyore siringi 500 chuka nyagata gite siana toka kera kera ne rukwibiteli nyobugimu wakane akurworo matebimbia mon asoke agende sobati amanye kera ko genda yakwenda chikolengera kinda amanye nguronkoli biashara byane ndinda abana bane usona atakamutigera abana balia lakini erara ni guchara kole biashara amane guchikumana yawe chikubeka abana baye siringi 500 chuke chigo sana agori nyanya chindo ibere agori no ene bitungu agori na ene bitoke na kenda abeke mesa yaje sako titukuli the end of the day akonyara abwate chibesa banyara abwate gusoni risingi 500 600 usakalibwa kalibu nka komisikarwe kero koni bintu bya biribye anda kwenda kuri bintu biri kuri tayani kuri ibintu binenyanya ko urenyanya netu ehwaturagiti kiri kintu kigwaturagiti sigitagiki cyokonya matukabira atatu usukire urira matunde egunia akwenda chakira matunda usana ya 200 areto kubiko kore bintu ibiko bambu yabire amente ibintu bibiko mokonya arendera abana baye ngonga achake na kiri no ereba 500 na kiri yabwategeke achake na kiri kyagera akuri situation asenga chikubika abantu mbanje tebinte na bakuri nsakubike position imbike kinyanya watu watanwa amachunga abantu ngogora bali na bintu binenza kora abantu ngogora bali amanya ngora konya kyera chityo konyora bone sale nyumba taja guchugusabe no emwabo arabe ko konyora chibe samanye gusikata
ahedi asa kuchikokomba inyumba na chikulikie inyumba akulikie inyumba ye is akarumu single room ara kana ne 500 gusiri ina bye guisana achakirubu ekara kwa rweto mwesi watingo atiketo yo mwikoyo hakuna kuruwa bona swati bachiro nkia nane oyabwate ne yokianda iko ulia rweto maisha ilikuwa ngumu turuona mna talingi gasume tumwiko yanje tebesa anje tene chindagira amanye te obugima gocha kumenyera numbori bwa Nairobi bori bana je to tebesa njaringo taiyo mpaka kianda bagocha bakogenda ondogenda na abana ondogenda mpaka kianda abagi na inde nyumba te yagachire wetani iri nagachite no ababigite no bari ari bad no bari ngaja kuristiwe sakwaga kwagache nyumba not 1+1 it's not 1+1 especially when gachinga kecho mete na nyebinto to konyara ngwache to kolengera ikonyoma na inde kabiri agwa rweto ibirengera byane byarengenga tiganda asomya abana chu ochukwa nande chikatanga nande kwanya ro mwana ngochikera munta waka ete akuna atirongas miti atirako irobulto ayakwabera out of sight mbiya bono lenda abana bali bawo bwate batatu abuke bakwanyikera tuliteba toliki abana bawo no bwate nikisenya kaka kwanza kolengera ndakanya kuri no mwana umwa ayabona kwa chire bose wana eremena abana bali bawo bwate kitinje tikutwara kerengera bicyane entangere abana bane basome baragire biye na inchimenya biye iwe kina kiyoka mpaka bone gatubwati kerengera tinda atwara kerengera ya taibono ya ende bone abana bakine bano sinta itwikara nsandagire meta basubati mbaje bagoteba nga muntu tokonyara komenya without omusacha ko musacha abo inategemea ngakio le trend musacha atakokonya kindi ono jingina muligeri tayigonkonya ujingu chikato musacha no musacha tesim nina barabe wasiko andara be mwa wastani okay asa bone gachinga kie chingomba manda chiabere chinyinge sana kwanza abaisika bake tokonyora bange babata abana lakini mari nka boso monta imenyete nkyo kolengera yikia rigira mangana yabire asichinga kie singo manda chiabere chinyinge yani abagaka na barabwa okoranga yani ogotalemera n'ubugima nabaga kuikolemereri orenga ngakinkolemereri maitondi narura agende alengo mugako yimukirenga nabwato musubati isikora nero nte anyetukutana atawesi ninyanda nyemenye ukwemenye ko no wespoil kera no maitena bora menga nje bon tigankole na oria gokora kwanyora bono kwabeire useless ondo wecho gotebia ya menya ondo bono kwanyora kwabeire busa afatali ukiribuno gito menye genteke miyoko no kurage abana ba okolengereri na gutanya kwenda kiro muntu mmesa ko menya ibye kabuno gito utapata hata kusaidisi wengi kuriwe sabanta abange kubeko mutaka wangu misiguli nyagete akino mu maino muyale tabwati mangana gisiri kia yenga igu baitewe na ini vinandiga no ena menya jinaine landlord yesi yale njone mwana tanya gutachanga nebe sakuri matatinga mwana tubasa kwibo stable njebe sana okonyonyole sinini chitali cheke na tare 10 igonga kanete ni ntali kenda kininga kanenyo enyumba kunamenyeteyo yo bana banta banga basmati abang aba yani bakwire nanga tigankole ngintu kiri umusacha ale gokora yani ansa kongenteli umusacha onyoro beire useless okay kogera bona tugo chigokora abagori mbare bagucha bafose abana nga enonyekere nyomo yasari kire mbataiti abana bachenka pero chikolengere wata banga kwanta bagucha kolengere umusibati so mwise konenga kiachanka gaiga na kiachana abana ispo gaiga monto takanga aibueri tigakave aibueri aira afose mwise kaira negaria senyomeri nonyekerembe akiora tabia baibori ya gakyo mubiri nero goito mwana oinero guchita bana otoro chiba chitana enda bakairana naye buya bachete ko tabinga no kobera ya njo koiranye kero ko mwana orocho chande kiro mwana na chande kitali okwere sirime chande ya nando menye ko mukometenga tiga enda chikwirana senyomeri mumuro ibye ko menyenta lina acha naye tali go chacha ko koranga oye mako byere go soyo ndata byera ando chigo tabi umwana ire no aibu yake umwana no yogo muira ni go chometenga baba yani ngaya abana ntikire kole biasara usigenda sikito kole kibarua orete chibesa abana baba basome okay kimalizia kabisa ntaketoa na nebone namba yo yesimi ukagirire kamera yake yagira abantu nabange bagwetera mangana buna muntu nabarate ko mu advice biasara muna gwachagete basa muna gwakineti abana ebweka ende bone ngabale successful bonse abana bali biyamba bwatikende bale buya nkore nkokwana bali na tatu mwa boroli
Bagwa relationship. Ya je bati kitipi. Bona kibara twale munta yo bagorete sabun munta yo manyete no ene ditukeli. No ene dituke munta yo kitaka ni school fees. Bona kiara akora chiko ba achi ko tango yon tata ikiya ta mokonye tikindi yonse. Ayo nyago cha ukori. Yanje ya. Okay, bona ko na namba yawe yesimu gaiga ondo teto consult amangana bunaya na bawo kuikia. Ende tiga abantu bako promote by the no stage gaiga abantu bakijauri gaiga stage mungina wa matunda no ari ga unchugani mo promote ko ni ara matunda na ende on tabiri mpaka tungu saumu mitungu sekere yentonko ni nda kere yentonko ni ari igabwate biasara binene sana gaiga stage abagweta gaji watermelon no chiri watermelon into nebi na ende twali no busana abantu abangi bina bon watermelon ni nchiara ko ngara jina bakwenda kwaleta okumatibi mndonga ngaye edeni miti atiruna kwa muna kwanyora kwa mwiriri chwesi chai unakuwa na marafiki nini kwanyora ebintu ubate bintu bingi wakole kwenda kwa nyora chibese chao. Okay. Kwa hivyo namba yesi. Namba ya yesi mire 07 27 13 79 43. Rogera jama 07 27 13 79 43. Marieta kamili concept abuari nyariki nara marieta wapia sesi nara wapia sesi gusenyanjama senyanjama stage ganga bakoro sano mungina ba matunda stage yanje nkonsi bakondo kamungina ba matunda nili yiteli obushepi kibwana waki CFM. Okay, asante sana mungina ba matunda tena nari tona nalinda korangiri gego senkorangiri nyanchama ko batore kijau. Asante sana Nyanchama aka omongina wa matunda. Story yao by the way nsomete kero Magnite konyonteviri ona nyinga ati omuntu lakini ara imoka ngere nyimba kaje te petrol asambo omuntu lakini obororo no bonge ati ebintu nari kurigirira byane byuka na roseti and from there kanyara na abali ngino ngati rubukumba na chire na abali ndemere tubugimo lakini enkoro bwate nengia ayamba komete geita nko igorete ntena igorete egeita tinko kuna hiyo ni kitu nachisumbua twale kerenge lingu musatsa ngai na bwato mukuju twale kerenge okorwa runyore chialsa cha gwitire you set him free akole bintu bya kinaya gutige akole bintu bya mongino matuna abatabanga usiweke kwaro tigatokorere gabu korugaiga asomucho kijauri. I hope nga story yo mungina wa matunda aka ose Nyanchama aka mungina wa matunda ya go inspire ayokolige Inka TV enda otebiringa omosacha talikiregento na inakera nyomo ya birembe na boko imoka gwasoka lakini onya na umoko nyara ko solve pia tali bobeko ikaransa na go solve amangana bantu nabo bago chenchi mwagenda nobo gima ingetekene nenkiringa mukina abana nayo monye no twali peace of mind. So mirana enda story enda majetani Bridget Karubo, keep on subscribing to Inka TV. Thank you so much. Thank you.